u nama vrednost i nikako svojko opravda to u budućnosti. Ovaj fond smo odlučili da iskoristimo za naše putovanje u Moskvu 15. maja. Bravo! Ja vas nadam da ćemo se vratiti još jači iz Moskve i da ćemo opravdati vaše povjerenje. Hvala vam puno. Sandra Kolačević, Dženisa Popaje, Vino Alagić, Almir Abić i Ali Brka nam hvali, on je malo bolestan, ali to će drugi put. Sad ćemo otvoriti za vas jednu pjesmu koju smo preradili u našem aranžmanu, a nakon toga slijedi naša autorska pjesma, čiji je autor naš dragi Vino Alagić. I evo, premijerno je da smo izveli za otvorenje zajedničkog projeća, dakle ovo je drugi i treći put da izvodimo, jel kako?
I'm going to climb upon the mountains. I can hear a song.